uyisandulela senzo ngoba akasona isenzo kodwa uyisandulela senzo ungena as part of i-conjunction kodwa futhi engeyona i-construct kodwa i-conjunction in argument ushuthi let us therefore ushuthi upolitisho ngenta ayenza ukuthi kuthiwe let us therefore ngoba lento ithi for this reason let us therefore uthi for this reason now angazi ukuthi siphi izathu ngoba mina ngithanda ukuthi let us therefore kodwa uma sibuka ayiphelele masiqala la sithi let us therefore ngathi siyayidwengula khona into esiyongeka ayizali ayifika le ndawana bese sithi ngathole kodwa mkhuluma lo lwesibili ucazi lokukhuluma ilolu luthi masonde masonde ayisenzo lesibazalwane kusho ukuthi noma ngingathiwa ngena lesizathu kodwa nathi kukhona kufanele sikwenze noma izathu sinikiwe but nathi kukhona kufanele sicontribute ngakho noma izathu sinakhona engacontributanga kungenzeka lento ethiwa ngapha singayitholi sidule because thina senzanga befanele sikwenze hayi Nkosi yami he said this hayi it's a verb bese kuthi le part yapha yokuthathu yona futhi i-adverb nayo kodwa le adverb lena ke ihlukile kunaleyo yokuqala ngoba leyo yokuqala ilena esinikeza i-reason but le yesibili ilena esinikeza ngizothi i-position isitshela ukuthi ukwenza sikwenza sikuphi noma sikwenza kanjani hayi kodwa iphendula umbuzo othi lento kanyenze ngiyenza kanjani impendulo lapho ke izokhanga nabani impendulo izokuza kanjani bakhona bazokhanga nayo mina ngizosho ukuthi kuthiwe let us therefore kukhona le ipathi ke la evele yangiphazamisa mangifunda leli verse lithi let us therefore sibili sombhalo sibili sombhalo ake ngithi mhlawumbe isubject yami ngicela ukuyibeka ngaphansi kwesihloko esithi audaciousness audaciousness the word comes from the word audacity isibili now audaciousness kusho ukuthi the reputation of his being is like a characteristics yinto ongakwazi ukuyikhipha umuntu but i-audacity ungayenza once ube nesibindi kanye into lethize kodwa ungayiphindi kodwa when you are audacious kusho ukuthi sekuyi-characteristics ekuthani wena bodlalele ithu nesibindi sokuyiqonda hayi ngiyakuzwa awuyithathi ikhathi kodwa wena unesibindi unalo uhlobo lomzalwane olusimalithandaza ithi let no problems because ey'nkingeni zakho iyakukhuliswa khona let me shine in your problem zilethe I'm ready awulolu uhlobo lomzalwane oluthi Nkosi yami ngilomncinyane nje bengizoba kodwa wena wilolo luthi hey noma kungathomiswe bani othi uJesu wami ubabhula bhaliwe uzofonda yebo that's who you are yebo when you are audacious Nanzoma khona wena team bengizothi team be courageous courage and audacity goes together courage be courageous be courageous be courageous bomuntu ophelela bomuntu nje wasibindi yabona akube into yakho le phile ngayo
zithi zikushaya zikunetha izinto engahambi kahle uthi lalela ngizovuka mina ngithi uyaphila kimi angaphila nakuwe ngithi uyisimanga ngisho ingekho into emangazayo empilweni yami except inkinga kodwa ngihlabelele ngithi uyisimanga uJesu uphila kimi Shosibindi. ngithi uyisimanga Mfowethu. ngimakithi uyisimanga uthi uyisimanga athi manje umuntu ebuthi usuyini indlu yefihlakalo kuyona yonke lento le athi bethi uyabuka bona into nje engathi kodwa wena usho ngaphakathi ukuthi ingoba wona wazi ukuthi mina ngihamba Hayi. uma Mfowethu. nendoda mina engabi futhi engabi late now let me ngiyacela bazana ukuphosa just for a second samkele my father angikwazi ukuqhubeka kuleli second nje ngiyacela ngiyathoba